gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyanang. Kapada sakit ti pimanaw nga asawak ti padrama kan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo ang tipanyang? Mayatan kay nablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala. Tinapatag, naimbaganan di kasinsin ka wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya. Mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot kat ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay, mapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang na ita. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay! Ay! Apay, nakadalupisak kamot na tanita paglablabaam. Diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kan kabiraing. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay, ta ipailot yaw.
May mayat no maipanadagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da, asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadiyamat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadya daduma anak panijik at nagbayad damag. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakad. Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kun ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno na dardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapan ngagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Aganad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amunan niya manan nga oras nga gawidak. Jak amuna dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangputmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan akanakan.
Awan mo't siguro ti dakes na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantayng ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jemulak nga aba ken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan ati mapan, takabailak mga ureawan kadwak. Sigurado ka? Wen, kan maburing ka mga nga agur-uray ijay. Amumot nga aduti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Kasta aya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupon lak mamat. Nabayagan adinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nakadumot a session day tam? Wen tapno sigurado ti pan nagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti pa nagpailot ko. Kat, kumusta nga'y kaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasano agsikog at nagsina kamimot tan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumot ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mo't na mapan kaagpailot. Wen, tapno malpasan. Tapno makabukeltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo din tangay. Mabalinday tan. Alan na, kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bering.
No kasta, addan ton anak yu kiniin San Diego. Ah? Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na ko, na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam bireng. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabaulakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diyan mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka diyan, tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka, tay. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita ang di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaisan, tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Gad, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diyan ka mo si kamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impaki ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan. Ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag paiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. No kasta, talaga apim manawan kaanakan. Wanan tay. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula ang. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo, tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asika tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan.
Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo, ta anuman ang titao. Wan nga road. Sino pa'y dagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Dito pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kin nilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti amat ti sikog na. No bilang taag subli ni biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsao iti patapos. Tsak pala masumbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu ti mang sugsugsug kanyak ngay darom ko kanu ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matan damag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso abinaybay akon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasan ng tisugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayem mo, Diego. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.